In the Bankulu. Nkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu wokhokho bami, uNkulunkulu wamakhosi akithi akwaDlomo emakhabeleni, ngimi phambi kwakho Jehova, nginovalo kakhulu. Uvalo lwami selibuye longezeleleka ngokusa kwanamhlanje, ngoba esitsheni sasezulwini Jehova uthe aqobe abantu basemakhabeleni kuphela namhlanje. Nansi inkinga engibhekene nayo manje, ngoba angazi ukuthi kuthiwani ezulwini. Nginovalo ke, ngayizwa ilegend yesonto, indoda engifundisa uGcwensa iguqa phambi kwakho sihlalo sasezulwini ngenye ilanga, idawu Shembe, angazi ukuthi kuthiwani kimi, ngoba mase ngithunywa kangaka ezulwini nginovalo, noma mhlambe ngizawulahlwa noma kuzokwenziwa njani. Ngoba uma phambi kwakho Jehova uphathe lo mbhobho kunobungozi kakhulu. Angize ngawujabulela kakhulu. Le ndoda yakwaGcwensa ingifundisa uGcwensa, ibhungu lesonto, yanikezwa inkonzo ngoJanuwari sizokhuphuka. Ithe ifika phezulu kwentaba yomhlangano yanikwa inkonzo. Kwathi kwehliwa kuzovalwa ebuhleni yanikwa inkonzo. Yayisikhala le nto ithi hawu angazi Shembe noma usahamba kahle noma kunjani. Uvalo lwami ke lulapho ukuthi ngiyacela Nkosi yasezulwini ube ngakimi. Ibandla lakho lingafeli ezandleni zasemakhabeleni. Ngiyacela Shembe. Noma sinje mana ngakimi Jehova umhle. Ngicela ukusikhulekela ezulwini ngesihlabelelo samashumi ayisithupha nane. Ngibuyise isibindi ngoba ngithukile mangibona inkonzo iphethwe indodana ekseni, emini yaphathwa yimina. Kuthiwani ezulwini angazi. Abakhulu nabanga
besibili 2 nenze ukujabula kwami akekho umculo baba noma ngibonga Nkosi ithuba lokukhonjwa ezwini kodwa uvalo akafuna ukuyeka ke ngoba nginovalo lokuthi hleze ivangeli lakho nyazi lwezulu lilimale lezandleni zakithi naye inkinga engibhekene nayo siyabonga Nkosi ukuthi ufike kulelizwe kwathi ngenye ilanga silungiselela ukufika kwakho kwenye indawo lapho uzosipha khona one day kwase kukhuluma indoda endala yathi hawu bafowethu ilungisela ukuza kaShembe sathi yebo silungisela ukuza kade hey mina ngangiyinazaretha mina kodwa ngasala endleleni hawu manje ngafika uShembe ngazi ngawuthini kini kodwa nginethemba ngoba ngibona inwele zenzingwevu ukuthi niyawufika ngoba uShembe uyicheze uShembe ukuthi uyeza ebese ngafika uShembe abantu balimala abantu kwakhuluma indoda endala ingawufakela umNazaretha igondeni ekhanda nje nase ngethuka yangithusa kakhulu le ndoda uthi angani uShembe phela mazi imbonge zithi umbhekwa kafika ngakwela seTransvaal ukangeze senilungisile uShembe angabe safika awufunde ngisho ngenze ukujabula kwami kuphelele engathi bangcwele besingenza ukujabula konyazi kuphelele nize nibe nokuqonda kuye bese siqonda into eyodwa ukuthi unyazi luthixo amen ninokuthanda kuye nithande ukuthanda kodwa nibe nomoya owodwa nibe nenhliziyo eyodwa ningenzi lutho ngenkani nangokuziqhenya ningayiqhenyi futhi kepha ngokuthobeka kodwa thobekani akube yilowo naloyo olapha endlini ashaye sengathi bahla abanye kunaye ngiyabonga angazi noma siyakwenza thina lapha noma siyakhukhumala angazi kodwa ithi incwadi eBhayibhelini akube yilowo nalowo ashaye sengathi bahla abanye kunaye angazi senze njani thina ngazi ngoba ibandla lonyazi madoda uyedwa ingcwele phakathi kwethu unyazi kuphela olengcwele angazi sakwenza njalo kodwa siyacela Nkosi yasezulwini usikhumbule siyabonga ukuthi usikhumbulile wafika kithi ngenyama sihlezi nawe ngokomphefumulo kodwa siyabonga Jehova ukuthi ufikile kithi namhlanje ngenyama ngoba izwi likaShembe aliphele enhlizweni yomuntu ononembeza wenkolo mawunonembeza nje wenkolo ngeke uliphikise izwi likaShembe ngoba lilala nawe lifuke nawe likukhumbuze ebusuku lithi ngithe mina kuzoba ukuthi uthi Nkosi yezulu nomhlaba usebuthuthukile uthi ufika befundisi bekhonzela umhlangano wasethemba lethu ngase ngigodla idate angangabanika ngayiphatha njengesalukazi sigodla ama street sibuya emholweni sizonika abazukulu namhlanje sengiyayikhipha idate bakushunyazi bangcwele namhlanje ngiyayikhipha idate ngomhla ka28 kuOctober ngiyobe ngisethemba lethu amen wadumo amen njengoba uduma namhlanje sonke sathi amen kwamnandi
mina nawe simiphi kuyona. Uzozifuna nawe nami ngiyazifuna. Uthi ke hambani niyolungisa ethemba lethu. Ngongeze ethemba lethu. Wayesethe segcina angizongitshela phela mangikhuluma iphutha. Esegcina senginikhuzo kokugcina. Nayo inkinga engibhekene nayo manje. Nami ngibambele ngakimi dali ngaqhubeli ngakimi ibhumu. Nalo ubambe ngakuyona ngaqhubeli ngakuyena ngoba ngazi ukuthi sikhuzo kokugcina nje makade kuthini. Angazi bangcwele. Easy Telo Zogu Zolula Age Haba Nazo zothelo zokulunga nami inkosi mangiphiwe zona ngoba zamukeliswa abathandwa nguwe izulu lakho shembe lingena abantu abathandwa nguwe noma ungahlakanipha uzume ngomlenze odwa noma ungaba mkhulu kangakanani kodwa izulu lakho shembe lingeniswa abathandwe nguwe shembe. Ngiyakhumbula ngenye ilanga ngakhulunywa indaba kuyakhulunywa khona lapha ebandleni. Inkosi ilanga phuma sikothe nabalothayo liyabahangula. Bathi yamemeza yayisithi Mshumayeli sondela lapha. Wayesesondela uMshumayeli yasebiza izingane. Yazibiza izingane zeza la. Yayisithi wena buyela ngala. Wena buyela ngala. Wena buyela ngala. Wena buyela ngala. Zase siba iqela ngapha, zaba iqela ngapha. Ithi nguMahlombe, uyabona lezi ngane mangizahlukanisa kanjena Mshumayeli. Baba ngiyabona. Lezi enizibuyisela ngala zingamaNazaretha zizele futhi ngamaNazaretha kodwa ngeke ifele kuleli bandla. Lezi ezingapha noma kuthiwa zinezono eziyozenza ezingakanani kodwa ngeke ziye esihogweni ngoba zingeza sesontweni ziyofela esontweni zinjalo. Angazi inkosi ngikuphi mina. Ngoba ikhona indoda eyahamba nenkosi la. Ekwathi nakufikwa emzini oyingcwele yathi yabheka emotweni idriver yabona inkosi ingasayiboni. Yathi yabheka yangabisayibona inkosi. Angazi shemba ngazi. Ungene ezulwini lakho shembe kuthanda wena. Mawumuntu umthandile uyumenzele iplan nje wasezulwini uthi hayi ngena le mjiveni wami ngizohamba nawe lethana umnikelo ka23 angazi ke abanye bethu abawunikele umnikelo ka23. Lethana umnikelo ka23 lapha bese uyakuthatha umnikelo awuphathe ngesandla. Mayiqhamuka le ndoda eyaqhamuka ezulwini nako kodwa izokona umhlaba bese ejinjela imali ngokuthanda imali iyeke imali angene nawe ezulwini. Angazi ke mhlamba abanye bethu banenhlanhla yokungena ezulwini ngokuthanda kwabo. Ngiyezwe ngenye ilanga kukhulunywa lapha ekhaya ukuthi khona icala la ekhaya bafuthu lilahle limvunayo. Noma ngabe lolikuvuna kangakanani kodwa ushembe masetheli kulahle icala likulahlile. Uthi umfundisi wathatha inkonzo ngalelo langa kwabe kukhona indoda eyayomshumayeli kuleli bandla. Le ndoda lena ya angizosho ukuthi ayikuphi isiphi
isizwe kodwa nowasisho le ndoda yayisebenza emzini kaNkulunkulu wase kufika isikhathi ukuthi inkosi yesizwe isiyahamba isaya enkantolo yothetha amacala. Mayifika isiyahamba enkosini yoguqa baba Nkosi yezulu nomhlaba ngisahamba ngicela ukuhamba Nkosi ngiye enkantolo ngiyothetha amacala. Ngizawubuya kodwa umshumayeli sengimkhombisile uNkulunkulu maye ephuma lapha endlini uzohamba ayobuka inkomo zempepho. Yasithula inkomo mahlombe yasikhipha isithi lapha ekhaya khona ingozi bafowethu. Kunesibusiso kuphela. Noma ngabe ufuna ukuthini kushayela uthi inkosi ibusise. La nje ingozi ekhona sekuwena ukuyihlaziya lesibusiso bengiyosicela sithini. Noma ngafika ukuthi shebe ngifuna ukubulala uthi inkosi ibusise. Ingozi ke leyo. Uthi yayisihamba inkosi yesizwe. Yalapho la iyakhona. Sashaya isikhathi yabuya. Yeze ekhaya. Iyafika inkomo ikhona esibayeni. Yasiyethuka inkosi yesizwe yagaqa ngamadolo yawo baba. Inkosi yezulu nomhlaba ngazi ukuthi ngonengane esizweni. Ithi inkosi ithi ndoda exoxa le ndaba engumfundisi. Ithi yathi inkosi yezulu nomhlaba kwenze njani ndaba ezithe wathi hawo baba angazi icala ngilenzile ezulwini bengicele kuNkulunkulu ukuthi awubone inkomo mangifika inkomo isesibayeni umshumayeli uthi azange ezubala uzozibona inkomo. Ithi inkosi hawu ndaba ezithe usho ziphi izona inkomo baba zisesibayeni kodwa hayi mina ngiyibuka inkomo efile mina angibuki mina inkomo efile ngisho kuwe shokini yethuka inkosi yesizwe yedwa ndaba ezitha lezi inkomo othe ngiyozibona umshumayeli icala la ekhaya lilahlele imvunayo. Lezi inkomo othe ngihambe ngiyozibuka esibayeni umshumayeli ubiza inhlansuthi wathi woza inhlansuthi sibulale sithathe nazi inkomo ezizobulawa zafa ngaleso sikhathi inkomo zase ziyahamba ziyomangala kuShembe zathi Shembe kanti wena uthe sobulawa thina anti lasefa ngezwi lakho manje lo mshumali olabesibani uthi thina sobulawa ushela abantu nasobulawa osehlala uJehova wathi ngisayi kuyibuka lezo nkomo zifile. Cala la wenza into right kokurongo madoda. Kodwa inkinga wathi ushaya khona impela ngisogejile. Lapha ekhaya azikho inkomo ebulawayo khona inkomo zempepho. Ukuthi izokwenziwane azikho. Kuthiwa inkomo zempepho. Bakhona abantu esontweni. Yageja lapho le ndoda. La ilahle icala. Angazi Shembe engcwele sakwenze njani. Yakhala ngilomkhale njalo Nkosi bandla lakho lingafeli ezandleni zethu nesikhathi sethu ikakhulukazi kulesibongo sasemakhabeleni. Ngiyacela Shembe ngoba bahambe ngaphambi kwethu bahambe kahle phambi kwakho ngiyacabanga bahambe kahle phambi kwakho. Ngiyakhumbula Jehova endaweni emzini waseHomisi lapho khona kwaqala khona le ndaba ukuthi abantu bangene bakhuphuka intaba entabeni yomhlangano inhlangakazi la kwaduma khona izulu laduma izulu eHomisi umuntu angaze nilibone mhlambeni kwaduma izulu lashaya intombazane yakadlome yakamkhabela yasivuka imoya isimo somuntu omdala wase kuthiwa hamba utshela uShembe ukuthi sithi thina wasezulwini abantu sebengakhuphuka manje kodwa bakhiphe umnikelo mabezokhuphuka bangakhuphuki nje bengaphethe lutho akubekho umnikelo wethe nomnikelo wentaba lasela izizwi kwafika kwakhulunywa lokho. Ngiyakhumbula Jehova mdla ama missionaries ethatha ubhoko lwakho elithatha ngoba ethi
ngalubhoko base belifaka endlini yabo lwavuka ubhoko lwalodwa lwashaya izitsha zabamamulisa ngazo lwashaya lwayiqeda kwase kubuya amadoda ayifaka okhololo athi solwenze njani ulubhoko manje seluyimamba la luyayibulala izitsha zethu kwabizwa indoda umini wakamkhabela owayeseduzane wafika wathatha lo bhoko walisa phezulu entabeni enhlangakazi inovalo lokuthi ngenzeka shembe ngesikhathi sethu ibandla lifele ezandleni zethu novalo ngiyacela shembe kungenzeki lingafeli ibandla lakho shembe ezandleni zethu ikakhulukazi thina esikhona njengamanje silesabe izwi lakho Yinilanga angifundele uvalo lwami likhulu kakhulu bafowethu imsebenzi 20 verse 28 uzofika ku30 Sukuma phambi kwebandla lakhe elingcwele usithumile Jehova wathi masisebenze siyabonga usufikile bengifika lapha kodwa ngingakakhohlwa shembe cela ungibusisele abantwana engibathola lapha bengibathola mangizoqhalaza la ekhaya bengifika lapha ekhaya ngithola abantwana besebenza khona inkosana yakwaHadebe hayi shembe ubusise uyiphi isibusise ngicela kuwe hayi bengithola Jehova le nkosana iyaluza isebenza ngingene la ngifuna ubuHadebe bathi khona ngimthole ebhiza akazahlala phansi libeni namhlanje ngimcela isibusiso yibo laba nkosi okwathi ngelila ngabe sebenza lapha endlini kaMaha uNdlunkulu kwafika uBhombelo umnikazi wale bandla wathi hawu bata bami ngiyanibona niyasebenza hawu kodwa angazi bengangisiza kanjani lapha eNtabazwe mangithi ngenkonzweni ngihamba esikhotheni eNtabazwe weza kimi umshumayeli umkhabela ngangisesandane ngalola wathi kukhona isibonakaliso sesibuye kabili noma kathathu kulabantwana besebenza endlini kaMaha lapha yana bafike bayikhuluma bathi uBhombela uthi uhlala esikhotheni eNtabazwe waphethe yona lensizwa eholweni eNhlalsuthi insizwa kaHadebe mayefika kimi ngathi hawu angisakwazi ukukhuluma izinto njani hawu kwenziwa njani bathi hayi sizohamba siye eNtabazwe siyosebenza eNtabazwe zayigibela amaveni zaqasha lento madumeyana lokukhathi ihlahla behla ba eNtabazwe bafike basebenza ngafika eNtabazwe ngathi nangifika eNtabazwe ngathola ukuthi kuphuma umshini eNtabazwe baphethe ukudla bayaziphekela ngathi nasifika ngase ngilethe emcelemba namba bafana basesontweni nami ngishaya ihlathi khona ukuthi na singena la singena khona songena sonke ngoba leni enzayo ekaJehova ashaya nami ihlathi kwakuthi ngababo ngibangaka kumbadayi sizigroupile nje so 27 kodwa wakhola kwaphethe lo mfana insizwa kaHadebe nocelela baba isibusiso usebenzile lo musa noma sisebenza ngale ndlela kaMaha sasebenza naye noma kusetshenzwa lezi indonga ezikhona namhlanje sasebenza naye yasebenza cela isibusiso kuwe Jehova nana umsebenzi lapha ngaphesheya kwamakhosazana bekusebenza yona ayithemi ayenzi lutho yasebenza ithanda wena ngiyazizwa kodwa ngicela ukuma kwethu phambi kwabantu kube neqiniso bafowethu iqiniso ngiyalithanda ngenzeka hayi noma ungakhuluma uthini iqiniso ngiyalithanda ngingamane ngisale ngedwa mangisayibuzela umbuzo ungaphendulekanga ngizibuza ukuthi kuze kanjani afunde ngisho ngakho zibhekeni nina bafowethu nomhlambi wonke nebandla lonke lenyazi umoya oyingcwele animisile ngoba nimiswe unyaka isho kimi nawe mgcotsho shumayeli mkhokheli phatha amakhosazana mvangeli fundisi uJehova usimisile phambi kwebandla lakhe
nibe ababonisi bawo nibabonise kahle ukuba nibonise ibandla likaThixo ukuthi ibandla nilibonise kahle bafowethu alithengileyo ngegazi lakhe ngoba leli bandla angani besintabazo madoda eBethlehem laManazaretha anizwanga yini uJehova ekhuluma ethi la kulapho wahamba khona abantu abayinsika leli bandla abafela leli bandla balathenga leli bandla ngegazi labantwana bakwaShembe wasala ngasenangani kwakuthenga leli bandla senzani manje mfowethu sekwenze njani qhubeka ngokuba ngiyazi lokhu yeah kothi emva kokumuka kwami kungene phakathi kwenu impisi eziphangayo uthi uJehova ngiyazi ngiyathi nangisuka la bese kungena impisi phakathi kwebandla eziphangayo ezingawuhawukeli umhlambi ezingezukunihawukela nangaphakathi kwenu bayawusuka abantu phakathi kwenu khona bazawusuka bakhuluma okubi bese bekhuluma okungalungile kini babeduse abafundi bese bayanedusa babalandele ngiyabona ngathi inkosi bese ubungasilekelela nkosi sasezulwini sime eqinisweni singami ekuhlakanipheni kwethu singami ekuthandeni kwethu sizama ukuzilungisa omunye nomunye azilungise shembe ngcwele beyothi inkosi sizolungisa sizamile ngamandla ethu ukulungisa kodwa kwazi wena shembe ngcwele Hebrew 16 verse 17 no 18 Hebrew 16 verse 17 no 18 Hebrew 16 funde verse 17 no 18 13 yeke phindela abaseKorinte bokuqala sahluko sokuqala qala verse ngiyanxusa bazalwane ithi le ncwadi ngiyanxusa bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu ngegama lonyazi ukuba nikhulume izwi libe linye ukuthi nikhulume izwi libe linye ungabibikho inkani kini inkani sokuthini abaphambi izandla abanenkani lilungana lonke madoda ayikani bomama inkani ayikho no right inkani sontoni ngiyaninxusa bazalwane ngegama lonyazi ukuthi anibe ngancane ningabi nenkani sontoni niphelele nibe inhliziyo nye nibe nokuqonda kunye ukuba ngitsheliwe ngani uthi uJehova utsheliwe ngathi sengimkhuzo ukugcina nayi ndawo ngisabayo uJehova uthi utsheliwe ngathi ukuthi ke sinjani angazi kodwa uthi ekuthuthukeni sengimkhuzo ukugcina kube bazalwane bami yebo ngabakwaXolo ukuthi ukhona inkani kini siphephile madoda siphephile
bani kithi khona bathi ngeke kwenzeke lo akuyona inkani leyo bona ngeke ngiyenze lento leyo mina kusho kubani uthe umunye bamba nje kumuntu uthe umunye kwendawo ogqoke njengamje mathi hey uthe ushembe ibani umunye yeba lento yenza wathi ushembe ubedlalela nje befuna ukujabulisa usibani bani usakholwa kulelo liwandla ngithi mina lo muntu ogqoke njengamje umuntu ofana hamisa ivangeli lisekubandi athi ushembe uNkulunkulu bona dona inkani esontweni uthenze iphutha ngebhathi bese bayamlandela abantu bamsupport umuntu eganga nje esontweni bamlandela impela nje kuze kube kuhle nje impela ngathi kuhle kanti umuntu uyaganga ubulala isonto kube ngisho omunye wakini uthi mina lalela manje omunye wakini uthini mina ngingokwaPawuli uthi mina ngeke ngabe nosibambana ngeke ngizwe ngosibanibani mina ngokwaPawula mina athi omunye mina ngokwaApollo athi mina ngeke ngizwe ngawe sibanibani mina ngokwaApollo ngihamba noApollo mina athi omunye yebo mina ngokwaKephas angithi ufunde iBhayibheli lakhe njalo manje ungadela hambe na ulifunde kwakho uma kubeka umuntu phambi kwakho ukuthi makakhulume izwi likaJehova kusuke mina ngangiphatha sibanibani ngizophatha sibanibani angazi masesongena evangelini lonyasa qhubeka athi omunye mina ngokwaKristu qhubeka uKristu wahlukanisiwe na kanti unyazi lihlukanisiwe yini madoda lihlukane uyivela phi le ndaba ukuthi athi umuntu mlosonwana ngeke ngiphathe ngizophatha sibanibani ivela phi le ndaba ukujathana ngezono sibanibani nezono engaka mina ngeke ngiphathe mina ngisebenza hayi phephisana hayi ngiseni bafowethu qhubeka uPawuli nambethelelwa na kanti uPawuli nambethelelwa yini intabazwe ubani washona intabazwe eshonela leli ivangeli mangesela uJohn lapha ekhaya lapho umqalo leli bandla amphatha kwaze basegazini ozwancenga kodwa umdedele simfihle Papa kusebe igameni likaPawuli na yabo kosa ke ngixoxa ngendaba yethu besengihlala phansi yokuzexwayisa ngiyazixwayisa nami shembo ngole yaxwaya khona isilwanyana isilwanyana lesi siyahlupa thethwazo sinenkinga nje yokuhlupa basibiza ke umiyane mosquito bayawazi abantu mosquito indoda edumile nje hangome indoda noma umama kodwa nje hayi siyakhulekelwa shini manje lesi silwane lesi sasinonkosikazi waso sathola abantwana vama ukuzala ngaseXhaphozini ke sathola abantwana bathi nasebekhulula abantwana base bayahamba labantwana baqala ukuyosifunela ukudliwayo base kufika kubantu basishaya lezi silwane zafa zazaphela lezi zilwane ithi le ndoda hawu nkosikazi ingane zethu sebebulele zonke labantu yaphinda futhi yaba inhle inkosikazi ngaseXhaphozini yabeka amaqanda yathamisela abantwana hayi ngisho kimi angisho kuwe baphuma abantwana bahamba bagcwala izinkalo bayofuna ukudliwayo babashaya abantu ababulala abantwana yaphinda futhi yamazwe umkayo yathola abanye abantwana okwesithathu manje wathi nabekhula labantwana laba base bebabulala kwasala oyedwa babulala nonina wakhe walezi ngane
uma eseshonile unina lezingane yayisithi le ndoda mntanami sesicela sobabili njengoba ubona nje sekuze kwabathathu namahlandla amathathu nginizala banibulala abantu namhlanje sengicela ukuthi ngihlale nawe sohlala lexhaphezini ngikufundise ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni easy tell yamfundisa umntwana wayo le ndoda yamfundisa yambona ukuthi usekhulile manje usengakwazi ukuziphilisa yayisithi mntanami bengicela ngisekhona ukuhambe uyofuna ukudla nawe la ungaphila khona ngikwazi ukubona uzokwazi nokuphila wayisithi umntwana kulungile baba ngizawuhamba yayisithi le ndoda kodwa obheka umuntu ingozi ithi le nono mosquito hawu baba njengoba ngifundise kangaka uyabona mayishaya amaphikithi idiver ithi phezulu nomoya lena ayikho indoda engayiphungi uma kukhona umoya endlini nomunye yasihamba lengane yale ndoda yaya lapha yahamba bathinta abantu wonke abantu bashaya izandla uma beyibona bayakhuleka yayisibuya ingane ithi le ndoda mntanami uhambe kanjani uthi baba ngihambe kahle kakhulu mangiqhamuka abantu bonke bebeshaya izandla bayangithanda abantu ithi le ndoda mntanami bengithe wabheka umuntu lalela-ke ngikutshele njengoba ubona ngathi bayakuthanda laba bantu abakuthandi laba bantu bebefuna ukukubulala umiphi wena kamle abantu bonke bajabule abakujabuleli bafuna ukukubulala bawuhamba uyinani ingozi Nkosi yezulu nomhlaba cela ungikhumbulele okhokho bami namakhosi akithi asemakhabeleni oGayedo Mantsentse ngokubantsentsikula ungikhumbulele oDlomo omkhabela ungikhumbulele omkhulu bami omvumeni ungikhumbulele ubaba osiquze ingane zonkana ungikhumbulele ubaba osibagotshela ngale kwentaba ngoba egotshela ngale kwentaba ludla amadoda cela bakhumbule baba la bekhona ngoba shembe wangivusa mina sengifile cela Nkosi ungasilahli ngake ngafa shembe ngavuswa uwe nyazi lwezulu ngase ngifile kwathethwa icala lami lithethwa abaseKhakomani abakithi kwase kumoshembe bobahlanu la ngaphambili lathi malithethwa icala lami abakithi basebevumile ukuthi ngihambe bathi asimdedele ngoba sebemlimazile asimiyeka ahambe bathi abaseKhakomani hayi madoda ngabe wakwani eKhakomani wakho uyobheka indaba eseKhakomani ingozi ngakwehlela nawe nami ngangehlela abantu abangathwebuloki kalula nabangathatheka lababonye kolungu abakomalume wakhe abathwebuleka kalula ngoba azifiki iganga lezakini bathi naye ngalona umntana intombazana asingasivume naye
ngathi sengifile Shembe ongcwele lasima laphana onkulunkulu basezulwini bakhuluma base bahluleka basekhakoma bathi hayi manisho kanjalo madlomo kulungile semdedele kodwa ngeke simdedele ngizona siye kuShembe asitshela uShembe ukuthi kulungile noma kulungile makushona kube kuphele saya mabefika bethatha leli bhola beninikeza umqalo wendlela walivivinya walizwa wanikeza ekhanda wanika inyanga ilanga walivivinya wanikeza inkosi ilanga lanika inyanga izulu yanika uthingo lamakhosazana uthingo walibamba kahlanu leli bhola walisangala wasithi ayi omngcono asinike ijaji elikhulu lasezweni makusho yena kube kuphelele wayishunyazi bafuthi wathi asinike ijaji elikhulu lasezulwini mayethe kulungile akahambe kulungile uzohamba sesiyavuma ke nathi mangabe kusho unyazi lwathatha unyazi ibhola walibamba ngesihluku walithi ngangazi ukuthi kwakuyini ngangibona itennis nje kanti ehlela ngilela umbone umzimba ngubona ngifile walibamba ngesihluku walisangalana wayesethi hayi ngeke ngivume nalo hayi esebenze kangaka angivume naye kwabo papa kwami ngapapa unkosi nogano madoda ngapapa unkosi yazwa ukuthi ephethe ikhandlela ekhala inyembezi ehlela kimi umphethe umanzi ngangazi kakwenze njani kodwa ngaphaphama ngivuswa unyazi bamthini kusizwe nomhlaba cela ubuyisele esihlalweni sasesizwini ungithethelele inkosi la ngisho kabi khona upolice inkosi konke uthi kuhle kungene kubantwana bakho inkosi bosini elizweni siyabonga manje mnandi sokuphumfundisa inkosi izimbusisi sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 24 Action 24 sicela umbangeli uMaduna wakhona lapha ekhaya sona lesayini inkosi imbusisi Phelezele ngomsombuluko ngiyayifaka dinko iphathe imvunulo inkosi imbusisi Impilo mphelezele ngolesithathu yeSulumane iphathe imvunulo inkosi imbusisi In the Bankulu.